England captain Harry Kane chuan a transfer chungchanga Tottenham ho tu te a bethuai dona heta hian Manchester City zomadu thu a soi don ni in The Telegraph chuan a soi journalist Rin Clark Fabrizio Romano eroin Kane lei chu antumna City hian bit thar an la submit lo thu a soi thung ani Tottenham chairman Daniel Levy chuan Kane hi la chel atum ru hle maya chuti line player ne na in biakna an nei huna ero Kane hi a min zo arinom lo hle ani Sky Sports chuan Manchester City in Jack Grealish pound magtadui za a an dor na chu an pom ngei don ni in an tar lang kan hriat angin tunzir top ni khan Manchester City chuan Grealish hi dorin amanatan pound magtadui za an si muwa Villa Lamero in chan na an na pelo thung ani hemi chungchanga hian transfer expert Fabrizio Romano chuan Villa hian Grealish a contract posei sak antumna atlol zel awangin he poisa hi an pom mai angai ani tin na soi chuti lain ti fel turala tam hle maya he transfer hi fel tur chuan hunenga mo chen kan nga langai don ti alang reng mai Villa hian in thuam that le zolero an tumru hle maya German club Bayer Leverkusen atangin forward lanchak Leon Bailey chu pound magtadui somthumin an lalu don ti achiang to a Bailey hian kumnga dai Aston Villa hian contract aziak don ani Jack Grealish hian Manchester City hi pound magtadui za a azomani chuan English transfer record thar ni in Paul Pogba mana Manchester United in pound magtadui somria le pakwa an pek na kha akhum vai don ti na ani The Athletic in Antarlandan in Arsenal chuan Inter Milan tisot tu poimo Lautaro Martinez laklu antum na chu bansan zain la rel theilova anchoi do kan he Argentine kumsom ni le pathum mi hian aron kilpui theine turani don thot chuan amana Spanish fullback kumsom ni le paruk mi Hector Bellerin pektelan hialo hetilai hian London club Tottenham Hotspur point Martinez hi an ve reng boka Manchester City nan chimbu doi laklo to an striker Harry Kane ayo tuatan laklu ngal andu ani Rafael Varane transfer chungchanga thu thar awm te chiam lova ani hi tuna England a ala om lova Madrid khopuya omin a teammate le manager te thu tha in a thla masate te ni a hriat ani kasoi photo angin Varane hi player professional tak ni in ani hian Real Madrid hi aza hle a chuwan chuan moinai taka thla liam phot adu ani Varane hian tunkar thara hian England a pandona quarantine le medical azo huna Manchester United player anga tlangzar ani chau don ani kumsom ni le pariat mi hian Old Trafford a hian kumlidai contract aziak dona tlapin chel an la du ani chuan a contract hi kumkhat dang an pose sak thei bok don ani Varane Manchester United a thlandan thon thu hi angai nom vio mai ani hi Manchester United defender Louis Rio Ferdinand ngai sang em tu ania tin kumsom liam ta a manager ngai san Sir Alex Ferguson an le chu tuma aro be to na kha a thei hil lo bok kamini tangkhan Old Trafford hian a hip ta hle maya he club hi atan chuan club special tak alo ni to thin ani tin thinlung zonga ama du na tilang thin tu le cholova rimngar tu Manchester United manager Ole Solskjaer no azuna a wailet veta ni in na ngai thei ome Spanish club ropui Real Madrid chuan unhar sa tongin an center back pair tha Sergio Ramos le Rafael Varane te chan to ma se tuni pui bazara center back tha le an tum ri lo Real Madrid hian a thlonin Austrian versatile player Alaba an la toa ani hi center back a khel the ani awang le Militao game a mason na awm zel awangin tunari chuan an defense thuam that an tum ri lo ani tin Dani Carvajal chuan kumsang ni le somni le panga thlenga cham turin a contract a potseya tin Karim Benzema an chel thei don ti a chiang to bok Benzema hi EPL club lamin base ma se an la don lo ti a chiang ani tin Martin Odegaard chu Arsenal lamin han la base bang lova Real hian thutluk na tuna hian an la siam ri lova Real thutluk na Odegaard a cholo hi ain nga dona chuat tiran phalani ero chuan Arsenal hian an ngai ven ngal vat don ti chiang ani
Real hian PSG atanga Kylian Mbappe an lak chuat theilo awangin Odegaard hi chel shaman du ni in alanga chuti line Real hian PSG forward hi an la bei sei ru renga tuntuma hian la theilo ma se nipui bazar thara ero chuan lak lu nge an tum ani Spanish midfielder tuilai rapo mek Saul ni ge samalam chu ala chiang thei meu lo mi ronin an tarlan dan chuan Saul hian Premier League lampan atum ru hlea Liverpool le Manchester United chu ama naiber tu niangai thei anni Saul a transfer hi club le player lamte point chinfel thuai an du hlea beise sang taka thir mek tu Manchester United le Liverpool fans te po anom nge yang le heti lai hian beise anga thila kalani thot chuan Saul a ai o tu a representative te chu England indoor na kalpui turin an thlok thuai don ni in The Mirror chuan atar lang ani Saul hian Atletico Madrid a hian buyout clause pound makta doi za somni le pali tuna hian anei meka chuti lain Atletico Madrid chuan heti za poisa hi an beise ngam don lo tia chianga amana hian pound makta doi som thum panga tanga som level an chiar arin ani Italian club tra Juventus chuan Sassuolo midfielder Manuel Locatelli an lala chuak le theilova Locatelli club Sassuolo lampangina manata na pound maktadoi som thum le pali an chiar chu Juventus lampang hian sang an latima ma ni na langa chuti line he indoor na hi atlol pal hlawani chuan ama lakin pe reng tu Liverpool le Arsenal anom boka Juventus hian Sassuolo midfielder kumsom ni le pathum mi hi an la chuak theilawani chuan English Premier League lampanga Liverpool le Arsenal lampangin an senglu arinom hle ani tin Arsenal hian Everton hnungzuin tuna hian kumsom ni mi salka forward Matthew Hope chu an beise meka ani hi tuna hian USA player poimo ni in gold kapa ain lan mek ani season thatak mangzo chia tu English centre back John Stones chuan Manchester City a contract a pot seidon ni in na langta a club le player ayo te tuna henanin be mek a hunrei lo te a aron puan zar thuai arin mani heti lai hian Manchester City in Raheem Sterling contract po sen tumna chungchang ero tuna hian progress so ri lova chuti lain Raheem Sterling hi Manchester City hian hral chu an tum ni a thuthang a mek bok ani Chelsea chuan an malam hun thirin tuna hian Saint Etienne France under 17 midfielder Lucas Gorna Duat an boy pui meka ani hian kumsom le pariat karle a hian atling dona Chelsea hian lak chu tumin na satakin beima se Atalanta Bayer Leverkusen le Borussia Dortmund lampangin he kumsom le pasari mi hi laklu tumin an beive mek bok ani intuai thar tum Aston Villa chuan Bayer Leverkusen atangin Lyon